Ungqongqoshe uhambele emahholo omphakathi okukhoseliswe kuwo abantu abasale Dengwane ngenxa yezikhukhula. Ubehambisana nezinhlangano ezihlinzeka ngosizo bephethe nezijumbana zokudla. Wedlulise amazwi enduduzo emndenini elahlekelwe. Sithumela usizi kwabo bathe basishiya sithi mabalale kakuhle, abo basesibhedlele baphile ngokukhawuleza. Abantu abahlele eholweni sithumela ithemba lokuba bazawukhutshwa eziholweni uhulumende wabo. Sizame sisebenza nabo sisonke zi-departments ne-partners zethu sibakhuphe kule ngxaki bazifumana bekuyo. Kusenjalo umphakathi waseMthatha ukhala ngokungabi nawo amanzi kulandela lezi khukhula. Ezinye izakhamuzi ziyaphoqeka ukuba ziyohlamba izimpahla zazo okukhona kuzo nezokudla emanzini agelezayo emgwaqeni. Siwafumana apha amanzi kuba asinawo. Sithuze sihlamba impahla sizokhapha nawo sela siwakha apha kule ndawo siwakha kuyo. Nisela lamanzi niwenza njani niyawaboilisha amanzi? Siye siwakhe siwabilise xa sizosela. Naxa sipheka kwangawo. Asafe ke ngokumakhulu usela amanzi anje amdaka lamanzi. Akakho safe intena asinayo indlela esinokwenza ngayo. Imndeni engakabatholi abathandiweyo bayo inxusa uhulumeni ukuthi afake ezinye izinsiza zokuthungatha izidumbu. Sibongoza uhulumende into bangaba makongeze ithimba lakhe lokukhangela lemizimba noba yi-dog unities zehlisa umlamba because sinayo inkolelo ethi singabantu abamnyama hlezi lemizimba isabhabhe yapha emlanjeni. Kusaqhubeka ukuthungathwa kwezinye izidumbu.